Assalomu alaykum hurmatli mekandoshlar. Matayimda canımız var. Bu yerda Honda, Toyota Hunalari turibdi. Shularda biraz bo'lsa da bağlarını bilib berayin. Tak. Toyota gibrid ekan bu. 2019-yılı 1.5 объемda deydi. Bu gibrid. Assalomu alaykum. Bu qanday mashina? Prius bu? Prius S. Prius S. Qanchada o'tasiz? 13,5 joy. 13,5. Probegi ham 29.350 yurgan. Original probegi. Mashina pastki jangal edi. Prius. Yani realni 4'te 5'te rasxod qiladi. Bundan oshmaydi. Что жақсы екен. Так. Toyota Prius gibrid benzin 3-4 расход менен дейт. Өзүнүн родной пробеги 28 километр дейт. Пробеги 28 деди. Канча деди? 29-251 километр пробег менен титановый дискада гибрид издеген адамдар. Так, дальше. Басалычы. Так. Не деген машина бұл? Соң машина алып алдым. Не деген машина это бұл? Samsung QM. Samsung? 2500 da. Samsung QM. 2500 bulak yani. Maşına. Dədiləkən əməyi. Neyçik salam. Eşiği bronirованный eşik değil doğru mu? Eşiğin kalınlığını ya. Так. Машина. QM6 екен. Так, дальше басалычы, дальше. Бияқта дағы. Не деген машиналар екен? Ар жақта седандарға төйінші. Седан машиналарға. Бияқта көнеселе. Асман чапчыған машиналар екен. Göğneselе içinde mayeleri yok ekan bir jağı. Tak, Toyota Camry'lerin жаңылар var ekan gibridleri. Şurada tayin. Kia Morning deydi. Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz? 9 kam var deydi. Kia Morning. Ak düştü. Markan kameralar var ekan. Patronikleri var ekan. Mashinanın 4 döngölögü teң titanoviy diskada ekan. Mashinanın bağı жақсы. Kia Morning. Малолитражка машиналар. Так, дальше бассак. Nerede? Так, бұл жерде да жоқ екен. Toyota Highlander da açıldı. Highlander mı? Highlander emas bu. Highlander deydi. 4WD. Toyota Highlander. Так. Ko'rsatilgan nomerlarga chalsangiz bo'ladi. Az basim bilib beringchi qancha o'tiribdi. Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz? 21. Toyota Highlander bu? Toyota Highlander deydi. Без ключевой достуp бар ekan. Mashinani ahvoli ayog'ida yaxshi ekan. $21,000 mashina. Toyota Highlander bu. Жол тандабасыз машина ayog'ida yaxshi.
Dim degan nomerde ekan. Ак түсті. Toyota Camry'lerde sırınç. Ama Toyota Camry hibrid. Men izlep жүрген машина мына. Шуны сұрайын деп жатқам. Қанша болып жатқан? Ассалаумалейкум. Қаншада отасың? 20. Машина полностью электропакет. $20,000. Ақ түсті. Toyota Camry гибрид. Так, азыр жылын айтам. Машина. Так, гибрид машинаның чалған жылы 2017, 2.5 объемда. Көрсөтүлгөн номерлерди салсам болот. Toyota Camry 70 гибрид. Ушул машинаны издеп жүргөнмүн. Так, бул жакта да бар экен, бирок бул машина так 2020-жылы чыккан Toyota Camry 70 гибрид бензин. $27,500 ekan. Бирок эс жок экен. Тартып берейин. Toyota'ны сүйгөндөр. Бул аягындай жакшы вариантта машина гибрид. Бизде бир Corolla'сы бар. Toyota Corolla гибрид бар үйдө. Братандыкы. Аягындай экономичный жакшы машиналар болот экен буларчы. Мен жерде Honda Step бар экен. Honda Step. İçki ol, aягындай жакшы экен. Тап-таза экен ичи. Сонун. Так. Honda Step. Баасын коюп тур тугандар, көргөзүп кое берейин. Кимге кызык болсо чалып сүйлөшө бересиңер ээси менен. Так. Бул номерге чалат берсеңер. 930,000 сом экен. Так, 2003-жылы чыгарылган. RF3 экен бул. 2 объемдо. Номери 558 40 0506 экен. Так. Адашып кетип атам кээ бир жерлерде. Орозамын туугандар туура түшүнүңүздөр. Бияка келгичекте маш автобуста келе берип баш айланып кетти. Так. Дагы кандай машиналар? Менде бир Sonata турат, шуну сурайынчы. Так. Assalomu alaykum. Qanchada do'st? 12. 12. Так. Hyundai Sonata. Аягындай. Тап-таза машина экен. Моң карагыла. Божий коробканы жабыштырып коюптур. Божий коробканы. Машина жакшы алды. Аягындай таза. Кореядан эле заводдон чыккандан эле алып келе бергем эле. 2019-жылы чыгарылган экен. Таксиде иштеген эмес машина экен. Свежий дейт. Так, көрсөтүлгөн номерлерге чалып сүйлөшсөңөр болот. Toyota. Ой, Hyundai Sonata. Hyundai Sonata. Мына Kia'лардын ээлери болуп калса, Kia'лардын да бааларын билип берсем дейинсе, мына Kia'нын номер баасын көргөзүп коюптур. Так. $14,000. $14,000. Kia K7 деген бул. K7 экен точно эле. K7 кара түстө машина. $14,000. Машина ачык экен жокпу? Машина ачык экен. Машина ачык. Kia K7. Rolls-Royce эле го бул. Самолет го бул. Kia K7'di men içinен биринчи жолу көрүп атышым. Kia Optima'larda көргөнмүн айдап. Бирок K7'дердин биринчи жолу ичин көрүп атам. Аягында чоң машина экен. Ичи кеңири так. Дальше уланталы. Бул жерде ар кандай машиналардын бааларын билип берейин. Так. Не деген машина? Так, эсинен суралчы, не деген машина экен. Так. RAV4.
Assalomu alaykum. Ne degan mashina aka bu? Lexon. Qayerda mashinasi? Koreyanqi bu. Lexon degan mashina ekan. Big ekan oyoqi. Nimasidan beri bor ekan. Balondori da oyog'ida cho'ng ekan. Lexon ton deydi. Qirg'iz nomerda. Rexton deydi. Can big o, Escalade'larda bor, Cadillac'larda. Mashina 5 ключевой достуp ekan. Ichki saloni. Aviam ekaki. Benzinli? Ha, dizelmi? Ekaki dizel ekan. Balonning cho'ngligini qarasanglar, ana. Motor Sprinter'dek-ku. Ular Qirg'izistonda почти yo'q a bunday mashinalar. Почти yo'q. Kuzu var. Tak, mashina ekaki объемda. Tak. 2018-yil chiqarilgan ekan. Bunday. Nomeringizni ko'rgazib qo'ying. Ko'rsatilgan nomerlarga chalsanglar bo'ladi. Mashina полный жирный komplektatsiyada ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Ichki saloni полный. Elektropaket. İçinde otursan samolyotda o'tirgandek bo'lib ketsin-da. Evet, o taşka çıkarız malında. Hani Musa var mı Musa? Ay. $20,000 bor. Jol tandavas. Tak, no. Tak, Toyota. Oy, Honda Accord ekan, Accord. Accord'ning boshida berchi. Assalomu alaykum. Qanchada o'tasan? 770. 770. Honda Accord. Men Toyota o'zimga javob qoltiraman. Honda Accord 770 deydi. Accord izlaganlar o. Accord turadi. Edi chek-chek. Seri tushdi ekan. Nomerga chalib so'rasanglar bo'ladi. Men jili qaysi ekan? Jilini so'rab qo'yingchi. Jili qaysi? 2003. 2003 ekan. Полный komplektatsiya, elektropaket. Mashina hozir kuchida yurib turadi. Oyog'ini tixotkasida yaxshi ishlatgan. Yurib turgan ahvolida turadi hozir. Tak, bu yoqda Toyota Crown'ni ko'raman deyman. Tak, nerede? Toyota Windom ekan bu. Men buni Crown deb kelatsam, bu Windom ekan. Tak, Windom Messi jo'q ekan. Ha, $9,800 ekan. 2005 3 объемda. Toyota Windom. Oyog'ida bir yaxshi mashinalardan biri. 2014-2016-yillari bizning bir brat minchu samolyot mashinalaridan birida. Oyog'ina yaxshi ketadi. Ichki saloni yaxshi ekan. Seri tushdi. Так, дальше басалчы, дальше. Бияқта дағы. Honda Civic deyinde mi o? Honda Civic boş gerek. Honda Civic 2003-yıl çalınan ekan. Tak. 500 ming ekan. 500 ekan. 500. Правый руль Honda Civic. 2003-yıl çalınan. 500 ming so'm aq tusda. Ko'rsangiz bo'ladi. Titanli disklar ekan. Tak. Qaysi mashina? Tak, bu mashina. Tak. Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz? Qanchada o'tasiz? 750. 750 bu. Universal. Ne degan mashina bu? Ay, voy, ne deydi? Qaracha to'g'anlar o'zinglar. Hozir reysni so'raychi. Oti qanday bo'lib qoldi buni aka? Honda Airwave. Honda Airwave? Honda. Ha, Honda.
Honda Airwave ekan. Жаман таталат ekan. 780 mingga. 2013 yılı çıkarılgan машина ekan. Так, дагы bu yoqqa basalычы жакта. Toyota Camry 30 turgan bu жерде. Assalomu alaykum. Qanchada otasiz? 10200. Qancha bu 30-ka? 35 mi? 5. kuzov. Что-то men tushunmay qoldim mashinachi. Bu Toyota balon Lexus ekan. Lexus deb olayın deb buni men. Balondan qarabchi. Toyota Camry 35 2005 yılı çıkarılgan. Ko'rsatilgan nomerlarga chalsangiz bo'ladi, esini. Seri tushdi. Mashinaning sirt qavali. Biraz polirovka qilib qo'ysa bu mashina chek qiladi ekan. Bu mashina Lexus qo'nchapda qo'yib turdi. Toyotaga tushir etkanda. Задний вид kamera bor ekan, полный elektropakет. Mashina oyog'ida yaxshi ekan. Oldi. Bu yoqda dag'i bir Toyota Camry gibridi turadi. No, diskasini qaralachi. Diskasini aynan. Esi bor ekan. Ama Toyota sizlardan bu? Qanchada otasizlar? 18 ming dollar. Toyota Camry gibrid. Bu benzin gibrid bo'lib shunday-cha, bular только gibrid be. Benzin gibi. 70 mi? Toyota Camry 70. El suygan mashina. Mart qavali. Mashina oyog'ida yaxshi holda, полный elektropaket. Ortqaynaklar tonirovан ekan. Hozirgi uchurda yangi bir yaxshi bir mashinalardan biri. Tak, hurmatli mekandoshlar, aralash mashinalar. Mashinalarning бағаларын bilib berdim. Biraz bo'lsa dağı. Tak, kanalga qattiq like bosib, do'stlaringlar bilan bo'lishga ketmay unutmanglar. Biz ары қарай fitlerga jilalaymi.